Maka nanik binian kanto ni kamu ngupload status, saya bukan perempuan sempurna. Saya hanyalah wanita akhir zaman yang mengharap sebuah kesempurnaan. Andai ya biasa, namun nik bin anda kan berdebat apa status andalna, nggih kan? Atau karbon lagi, nah status. Aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Ibu benar, aing mata beng rembeng ngabestika neng seneng. Tak kuat bula mancing rasa melia penting. Mun ruwah kak sampean mun masuk surga ibri emas ambu saya bejang sunat je tak betul lebur kan mas. Keng mun ke bula bidadari lek cokle eko. Malah cek pun Imam As-Sawi situng reng laki bisa abini saibu bidadari. Embapah ngocak waralah. Kalau jong mon sampai saya buja apa saya masa ngasih lebar kok. Pokong pala masuk surga kata usaha lebaran sarungan beri ya kak. Le kempang pingkes seguk leku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama unal izza guru peten kaula cukan guru pada ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji Nawawi Tamrin dak selerana peten kaula amul jaaki peten kaula ta'zimi ajunan semulja hadratas syekh hadratal mukarram Kiai Haji As'adur Rafiq ajunan semulja Kiai Haji Abdul Muqawam ajunan semulja Kiai Haji Ridwan ajunan semulja Kiai Subayri Sufyan Kiai Haji Sobari Sufyan ben seteja kiai seteja guru seampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pengauning beten kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak ngurangi ta'zim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus pemangku desa beserta jajaran aparatur EPON baik di tingkat carik atau di jajaran apel tanpa terkecuali. Sahibul manzil, sahibut dakwah. Eki Kak Dito, Ibu Nyai Husniah, juga Ibu Nyai Motiah. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek keseteja
ajunan serabu badan kaula amul jaaki ben badan kaula yakin ajunan sedaja imul jaaki Allah. Sepertama ngiring kaula ben ajunan cek bu ambu amuci ben asyukur ke Allah. Karena Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan. Mulai dari cek tedung sampai tedung pole, bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat separingi Allah. Semoga kalaben isyukuri tambai kalaben nikmat setak ke peka kalaben nikmat seros terosan sateja sehadir manter petetia ahli swarga. Ajunan seadentek mulai gela seetek dentek taklum datang juga sateja saya terlibat di acara termasuk pasukan TNU Tentara Nahdlatul Ulama nikah mun TNI nikah gaji nikah kalak koros cetai gaji. Tapi itu angkina menteri masuk swarga ben gam seragam mah. TNI itu paling epol bintangnya bintang 4 nikah bintang sanga. NU termasuk swarga kapi. Terus masuk swarga. Tertuli mate. Pokok cang terus masuk swarga yu. Maksud tah budian manter masuk swarga. Keng mangken manter ki lanceng umur. Terbi Allah ki ipa sampurna audi. Alhamdulillah. Mek kari bining kapi dah malaki na yu. Hah? Banyak mati di nage lagi ini. Oh, wak tangkan cerong. Pudem-pudem. Ya kak, bahaya. Makanya gula pengajian sandal muni pak atas benih keng muljer ya. Tako eke cok ruo. Nole gula sandal lelang. Huk. Pantoro na dem sandal. Mundi gula lelang tak kita tua singi. Benak kanak singala. Bejani ke ini dia gula. Mi angin buk. Makai angin janda di nara. Mukaan garong sarong deh. On, Allahumma sholli ala Muhammad. Nika karena banyakan bini yang gula makin akan deering bini saus ki. Tikal lang alay cah. Tangkan cer. Tentar kapi gitu. Penasaran tro tahu asli na iko. Kapan gula lebot tron di sepeda apa ngucap iya nih kene. Magini kene gerer yu. Sehat maksudnya. Malam makin tong ke telo kali gula. Mana mundin nak berde si bisa ke telo kali semalam deh. Ulu bak tu maurib gula daerah keker. Mari dini kegik ngalle ki buru kejuana mangkene kantoh. Mari di kantoh mari neki ngalle gula ke parakeun. Duh. Ketelah. Pon Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, kanjing Nabi debus ni kebuk, bang tempo Nabi nek kapi gula kan dering bini mangken gi. Kanjing Nabi debus ni kah, perengaki, sambingan kangen, sambi kiki, saya pada pak maki sambi kerja dekik menter beda manfaat. Sapora, maki sambi kerja benin tera kerja gula benih, keng muntai kerja sambian ngito. Ulah pidato hadirin atai ya kapi bapa. Hari benih ngerti re, itu mbak absaab. Mun ngito. Jadi, ijak repot makin deka. Api datu tak kerja, api datu peloros pah ngucap. Cak unjang boleh mengantuk. Kerja deh ya boleh kerasan dia. Ni tak unjang syukur be. Mun salah kapi mah dia nak ongke teku mek dah. Cak bitabit 5 menit boy. Mun tak apa terayam mah tu ya. Nya ku gampang api datu. Ngetek buk.
Keng mangkane beli korset tojuk beni keng muljar ya keng mun mancing dah iya dina gitu. Nya ku tak nyetek ci orang nyak banyak dia celing kang kok kabir. Bener ya kok. Pon, perhatikan. Kula ada Pak Situng hadis. Kanjeng Nabi debu senikah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi debu kamu laminar rijali katsir walam yakmul minan nisa illa arba. Kamu laminar rijali katsir. Orang laki sesampurna kak dinto banyak bu. Orang laki bi Allah seekabai dalam keadaan sampurna itu banyak. Walam yakbul minan nisa illa arba. Sementara orang bini sesampurna kak dinto cuma 4. Selain 4 nikah tak ada orang bini sampurna. Maka nik bini an kanto nikah mun ngupload status saya bukan perempuan sempurna. Saya hanyalah wanita akhir zaman yang mengharap sebuah kesempurnaan. Andai ya biasa, namun nik bin anda kan beda apa status andalna, enggak kan? Atau karbon lagi nah status. Aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Ibu benar. Aing mata bengrembeng ngabestika neng seneng tak kuat bule mancing rasa melia penting. Anang siapa je teh? On. Baca aku lupuk besar kan? Lek kata aku. Saya yolok bisa me. Les toju kak toju lihat anda kak. Dan ni kemun mancing pah gelak cukup mie deki. Dan apa toju kan tu? Tak apa toju. Tore. Kak saya sampean nyaman, beda nyaman. Boh, ikan tibi sekereng rengkok. Ikonik ya Allah. Dari biar gunanya kue ganti ya buru kemarin. Ya sampean mie pelak kelu kak. Keng lempuan jak sanguaing juga. Bon. Terus ki. Cek. Talangkong ihu nyuun korangin jadi kak. Ihu nyuun korangin, bass nyuun korangin, treble tambah jadi. Cek tes 1 2. Teh 1 kopi 2. Bon, ngaji boleh ki? Ngaji boleh ki? Terus. Kamu laminar rijali kathir walam yakmul minan nisa illa arba. Orang laki sampurna ni kebanyak hadirin. Orang laki sampurna ni kebanyak. Sementara orang bini sampurna ni cuma beda 4. Selain 4 ni kata ada orang bini sampurna. Anapa orang laki sampurna ni kemi banyak? Polan Nabi ben Rasul ni kebanyak. Sementara Nabi ben Rasul kak dinto orang laki sampur. Orang bini tak ada sitati Nabi, tak ada sitati Rasul. Makanya orang bini sampurna ni kalau pada ben reng laki banyak sesampurna. Saya ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kesampurna kapi. Mun mungkin reng laki ada sesampurna pada. Orang bini sesampurna cuma 4. Perhatikan siapakah yang 4? Yang pertama cepon Gusti Kanjeng Nabi Asia binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, Fatimah binta Muhammad. Enggak ki? Kila enggak gelu magano dah ini lekas mara. Bitan gulis 4 ni ke ijelasakin na gentung situng. Berarti muntung situng ada ki sacem pengajian mari kol telok malam ni kebu. Tanah apa? Siap 7 sampai kol telok. Ongguan.
Siap tak mulai sampai gol telok? Siap pakune kanto sampai gol telok? Dan tek gol telong jeng kok muli ya bi? Kulen ika makan gelak pokol belu gila ku. Makin kita mulai depak keroma kol dua, depak keroma kita tongon-tongan. Mun pah anang ngeding tak melo kambung kok. Maju wala din na. Jarok noro nih kan nih kakak. Jarok noro. Empat nih kering bini sampurna. Ada boleh hadirin. Keng, kan tuh di sana apa kan tuh? Masaran. Masaran ini ke dusun. Dusun, pakong ini ke desa. Pon. Keng masaran nikah hadirin. Make orang bini sampurna cuma empat nikah. Sera orang bini masaran. Saya bisa ninda salah situ ngasempak. Make sampian, make tak sampurna. Sampian para depa ada kasampurna. Amin goyu. Cengeng. Palu agitip segala. Cek padeng ngecolok teman nemuring gendeng di nado. Pon. Asiyah binta Muzahim, Maryam binta Imran, Khadijah binta Khuwailid, wa Fatimah binta Muhammad. Orang bini sampurna cuma empat nih. Bi kula mangken secara global ekabele keistimewaan sempak hadirin. Sampian saya resi bisanin de sempak. Make orang bini masaran kak dintoh beni orang bini sampurna. Keng mun bisanin de salah situ sempak. Sampian para tetia orang bini sampurna manter bisa angamalaki. Amin. On. Kentung-tung makin. Sepertama, yaitu ada dari sini budi keluh. Fatimah binta Muhammad. Saya Fatimah binta Muhammad. Siti Fatimah putrana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini perempuan sempurna. Beliau ini dapat gelar Az-Zahra. Siti Fatimah ini kering bini lain dari orang bini selain hadirin. Ada orang sepaduan Siti Fatimah. Tung situng ngareng bini sebi Allah ekabay dalam keadaan soceh. Mulai lahir sampai seteh tak toman ngalamin head ni ke Siti Fatimah. Keng mun imasaran bedereng bini tak head aja keng kabin atau lo bulanan. Bener? Betul mun beni itu lo bulanan kabin nang katamu yan ben bulan. Tak bejang buk. Anu le tak ning iko. Nggih kan? Siti Fatimah tidak pernah tidak ning hadirin. Siti Fatimah wanita suci yang tidak pernah mengalami masa menstruasi sama sekali. Iya. Payunjuk rasa. Bani Israel kok le. Tidak pernah mengalami masa menstruasi, tak toman head. Sera Siti Fatimah. Kenapa Siti Fatimah gak dinto istimewa? Salah situ perhatikan. Siti Fatimah gak dinto hadirin bi Allah takdir paudik dalam keadaan melarat, miskin, melarat, tak diandi panapa sekali. Siti Fatimah gak dinto ala ko TV, atanak tanak TV, nyelo aing ngangkok TV, aba komba TV. Padahal Siti Fatimah gak dinto putrana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak dinto gula benajunan putrana kiai pe beda kabule ennabu. Siti Fatimah ni putrana Kanjeng Nabi hadirin. Miskin. Suatu je kelakuan ekalako TV. Situng bakto Siti Fatimah kak ditotoman matur dak Gusti Kanjeng Nabi. Minta kabulaan. Minta budak untuk nolongi alako itu ilmu Siti Fatimah. Bi Kanjeng Nabi tak paringi budak, tak paringi pembantu. Justru bi Kanjeng Nabi beri malamalan. Fatimah munte dunga kakek maca subhanallah telo. Maca alhamdulillah telo. Maca Allahu Akbar telo. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nikah hadis yang dari jalur Siti Fatimah nikah baca sebelum asarin. Maka ada sampean mun asarin aja kurung iddah. Camat cegeluh. Mun sampean dalam keadaan tenang tambah. Sepertama, maca kulhu telo kalih. Keng pamare beni kulhu beni. Teko payros deres.
Mari baca kulhu 3 kali. Al-Falaq sekalian. Terus An-Nas sekalian. Terus ayat kursi sekalian. Terus subhanallah 33. Terus alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33. Pah nyempit. Ada tedu ngebeni tahlil tadi kok. Saya paling semak kemat ini kebukti tedung, Buk. Bener? Bener? Tempat yang paling kita senangi bisa jadi adalah tempat yang paling mencekam dan menakutkan. Kula ben sampean ni ka paling seneng ka kasur pulan kenang na tedung kan. Padahal kasur kenang na tedung ni ke tempat kula ben sampean mate. Keng tak rumah semunten bondes beres ngak ni kedir hadir ngak ni gobo kalau pai jok mati ya. Bener. Padahal kula ben sampean ada saya jamin leku ki odi. Bade saya bisa jamin. Keng menterki lanceng umur ku. Itu kita tersampurna sampean. Terlebih Allah ibadah hajat kepi. Nak foto na solihin solihan. Paringin tunya selancar sebanyak untuk syarat ibadah. Terkik dah pak ke Mekah Madinah. Mun andi masalah yang kak masalah nah. Mun andi penyakit beres penyakit dah. Mun andi otang lekas majar otang ah. Mun kita bisa majar ka otang ah semau utang manter lopa ah. Siapa amin ki ibu dulu. Hari ini tak majer dia munda. Siti Fatimah ni ke melarat, Buk. Melarat. Keng perhatikan. Siti Fatimah kak dinto cek sabar hadirin. Tak tuman asroh ke melaratna. Mana kan to? Ongke boleh beras lah telok seket. Bener. Abu banyak mi hadir kapi dah. Hadirin. Istimewa luar biasa. Siti Fatimah kak dinto melarat tapi tak tuman asroh. Pesan nomor 2. Wa Khadijah bintah Khuwailid. Reng sepon Siti Fatimah. Siti Fatimah ni ka putra nah. Siti Khadijah kak dinto punah. Mana bi Siti Fatimah ni kereng bini semalarat tapi bi Allah pacek sabar. Mari kita lihat bagaimana Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Orang bini cek sokinah. Orang bini cek benyang tunyana. Akabin ban kanjing Nabi dalam keadaan teti orang bini paling soki. Tapi wafat apulong ban kanjing Nabi dalam keadaan paling miskin ban melarat. Kak kamma tunyana. Kemet patada kebai perjuangan Islam. Baki dak gusti kanjing Nabi. Hadirin. Orang bini kak dinto burle-burna tunya bu. Bener. Tetimun pah orang bini tunyane bisa korbanaki kasih laki, bisa beki kasih laki untuk perjuangan. Kak dinto bini orang bini biasa hadirin. Mun teti orang bini kak dinto melarat pah tak seroh. Neka orang bini luar biasa. Pulan reng bini kak dinto secara kodrat, reng bini neka burle-burna pese. Bener. Reng bini neka burle-burna mas. Reng bini neka burle-burna kalampi. Bukti lagi. Bukti lagi nah, tore. Mangkana kak, tak langkong. Swarga ini kan cepon beda-beda tangki. Coba, mau masuk swarga. Hurum maksuratum fil khiyam. Mun orang pakong ni ka masuk swarga kemudian ibriin bidadari sitin ratin. Saking dari ratin aja amin kak kita milo. Amin. Beda remak aja pada bini ing dah. Lah iya beda remak. Ayo. Masak jeruk minum jeruk. Amin. Grup datang kancer ya. Beri bidadari kemudian kak. Wah, sip. Regan lu jarok noro. Paregi bidadari sitin ratin. Saking dari koning sampai naradeng bidadari ni kak. Bidadari ni kamu nginom buk. Arceng. Ada saya enggak kita bagi enom deh. Bidadari ni kamu nginom. Saking dari koning sampai naradeng. Aing dari lesan saakili ke beber padang di luar buk. Mun imasaran deng bini aing saakili di lesan ke beber padang keng jaga na tedung aja ilan. Coba perhatikan. Orang mun masuk surga bidadari tangki. Aku pakai laking. Ni bini bah ngucak. Ustad. Mun kek laking iberiin bidadari.
Mun reng bini masuk surga, pola ibriin bidadara. Toman mikir sedikit dia. Toman beda pertanyaan, kok cuma bidadari yang ada? Kenapa kok enggak ada bidadara? Oke kan? Mak cuma laki saya beri, bini minta milo. Buk, sini kedimin. Kula makin ngebel, kula ban sampean budian mula pada masuk surga. Tahu saya kira pikiran nikah. Sampean bekal teti ratoh, serat tina sampean lebih ratin dari bidadari. Saya laki teti raja, bidadari ini cuma sebagai dayang budian. Anapa hadirin mek reng laki mun masuk surga gak dinto ebani bidadari. Makle semangat ala ko bagus karena reng laki ini secara kodrat burle-burna orang bini. Reng laki ini secara takdir, reng laki ini secara kodrat bi Allah ibadati burle-burna orang bini. Makanya sampean buk mun acelen ben laki nah depak kacelen pah nemu orang bini becek pah laki na sampean atau lecek kiri ajo normal joyu. Reng laki lakar burle-burna reng bini bu. Sementara orang bini secara kodrat, ini keburle-burna benih kau orang laki. Tapi katunya. Oke, makanya orang bini nikah, laki situng ni kecokop. Karena orang bini nikah laki situng ni kecokop, orang bini bi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja nah. Oke, karena cokop ke situng orang laki. Maka dari bini sampai dari madabuan seorang perempuan itu mampu menahan perasaan cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menahan cemburunya walau sesaat. Seorang perempuan itu oleh Allah diberi bekal perasaan setia. Mak setia. Karena cukup hanya 1 laki-laki saja. Setia. Reng laki setia setiap tikungan ada. Mak tak pada. Reng. Saya kopak berdiri kok kemarin. Ada kayak laki yang tak pada nyaman. Dia tak gelu. Jadi orang bini ni kebuk. Saya beda paling raja pikirnya benih kau orang laki. Lebur kering laki, jadi dengan normal. Keng pikiran sepaling raja, yang bini kering laki. Tapi katunya. Sementara orang laki, pikiran sepaling raja, ni kakak orang bini. Mun katunya, tak eman ring laki ni. Jelas ki. Karena ring laki ni kepikiran paling raja ni kering bini. Maka icenci imun masuk suarga. Hurum maksuratum fil khiyam. Mun masuk suarga oleh bidadari. Ring bini lain. Teku ayat yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sampian budian mun masuk swarga sampai kasoko naik gelengi emas tak mantoman kiibriin mutiara wa libasuhum fiha harir. Pah kalampin ibri kalampi sotra. Seneng ngompian emas ya kok. Mun ruwah, kak sampean mun masuk surga ibri emas, ambu saya bejang sunat, tak apa lebur kan mas. Keng muni kebelah bidadari, bidadari le, cok le ego. Malah cek pun Imam As-Sawi, situng reng laki bisa abini saibu bidadari. Embapah ngocak, waralah. Kalau jong, mon sampai saibu je apa saya masa ngasih lebar ego. Pokong pala masuk surga kata usaha lebaran sarungan beri ya kak. Le kempang pingkes seguk legu. Mangkana buk deng laki ni kan normal buk. Mangkana orang bini pamelengi orang bini keng kapan alake beres napa tak beres. Sip. Yang muntang kancan mo. Andi bini ngatila ring bini ratin silebar ngolosot pole. Kila kar kika sabor kulakan dihukum ni kaki. Talang kong hula benih acubakin ring laki, benih acubakin ring bini. Faktanya kisah gak dinto lah kan. Makanya tak pada ketika masuk surga ni ke diembel-embeli bidadari, ketika ring bini masuk surga diembel-embeli harta. Ring laki tak kira pikiran tunya, tak iman ketunya. Seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi seorang istri, tapi seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Ring laki dekat ring bini, tak kira pikiran tunya. Minta sepeda motor mandi, meliaki tak gertung bitongan. Minta emas Quran di BC, meliaki tak gertung bitongan. Mun katunya tak eman nih kak. Sebenting sebini bunga, keng mun kak dinto kak tuan, ada. Cek liguli tunyan dari ya. Cek liguli mun dia. Imanan ben kalagen. Andi kalung, otang kalung bimbian kak. Le, yang cuma kalung ke bayi modal, jual, janji itu lo bulan. Oleh itu lo bulan cek bejer, mun tak ngata maki ben malam dia.
Kabante du ngaro. Araga der magalong lambar roga. Ko jang kaki jan cira yang 3 bulan ya 4 bulan ka bagi tak bejer kok beni der remaja goni bini mun tak ngakui kan tak betul paka. Ben boleh mun ku akui kan kaki angge ketang konyo ku malaikat kaca dengan cocan kalung bini cuma masalah urusan angge ka. Beda pa apaan kena jual mendadak kaca koni bini kan tak lebur jan je margrena kaca cocan kalung jelam be dari bucak bini ke malaikat ke batak gente kan kok kan tak nyaman ke pikiran ku cak tibing kok kan todus benar kakinya. Cak pak kaki saya kocak dia. Torot bisa apa suruh ngunceng kok. Minta ngunceng silem kalem roboy. Ngerti ki kasih Mas Gulen. Paham ki. Seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri. Mintaan apa besi bini tak kira-kira pikiran dunia. Tapi seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Ti nama kisah laki tak le mulai di Malaysia sebenting kereman lancar. Cak aku pak hari kaki saya cayu. Aduh minta todo sering masaran dem dia. Reng laki ni katunya na bekireng bini keng sambian kor andi peseti na magilaki na tak le muli alako. Ito orot magilaki na mangkadki lakku muli lemalem tengah na tegabungkok geriking tegeteti pol kapi. Tak itu musik masih dikentek lopah juraja kapi. Kadin sana alako. Keng kumpian tak kira-kira pikiran kor pesen na banyak bener. Sip. Kayak tabu. Saya gemas kayak tabu aja. Terakhir kejeding ketekuk tampesan di nak Kak. Saya gemas kayak tabu. Itu kamu nyimak lampir kak gelek. Reng laki beni itunya, lakar kareng bini buk reng laki buk. Beni karo reng laki nguda make situ apa kun lebur kareng bini. Aki. Mbak umur 90 tanya aki. Ba, kaki mau ngetelak janda ada remba bagi lebur ba. Ku tak jawab. Wah Aduh. Montek ketek pada naik. Montek ketek pahan. Keng ketek dari lo. Ibu tiangin nah. Cak yang laki ni kamu gitu apa kun lebur kering bini. Coba, kuda tahu santar ke kitab, lu cang lagu bah. Lambak udah lagu senikah. Pernah suatu hari ku temukan kakek dan nenek bertengkar di jalan. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang. Awara lambak ni kalau guna ida Laila. Walau berjalan dengan istrinya, dia masih sempat bermain mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin. Pada remak deh kak. Aciling orkes. Siapa ngajak aciling orkes dia? Pada orkes penyanyi negen tengah engkau di ini. Oh. Biasa aja kali.
Mohon. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, salawat ke lu. Sallallahu 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 alaihi ya habibi ya arusal kha ya habibi ya arusal kha ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus aki ngaji ki? Bon. Jadi orang bini sampurna beda berempat? Berempat. Si pertama? Coba Fatimah coba deh. Banyak angbung timah dia. Sepertung Fatimah ya kok. Siti. Napa Siti? Siti ini kesingkatan dari Sayyidati Guste Kaule sebini seneka maksudnya. Siapa le? Fatimah. Ya. Si nomor situng Siti. Siti Fatimah nikah takdir teti orang bini melarat. Lah karena tak andek dari kanjeng Nabi katunya le. Mungkin kanjeng Nabi kesokan tunya gunung Uhud pada bermas. Tak andek lakar. Lakar tak andek ketunya. Pemelarat. Lakar gelem melarat. Sabar luar biasa hadirin. Jelas. Napa artinya? Orang pakong. Mun bi Allah sampian takdir teti orang bini melarat. Pasabar paninda Siti Fatimah. Jelas? Mun takdir teti orang melarat. Caaling cilingan tunya na orang. Leta andi penyakit iri. Campu agak jaga entunya nata tangke, letak tepek ke. Ema berak melek kulkas, ema temur gumikil. Mak terbalik sejelep. Cak sandi kulkas ema berak, ema temur. Nakin melaki mix grip. Ema de jero mana tingkat, ema lauk de renaung ke. Langsung dua bolo. Ema temur madeteng Innova, tanda kala ema berat madeteng ambulan. Langsung ngamar. Cak agak jaga entunya na orang lain. Mun takdir teti orang melarat pasabar. Karena kelaban melaratnya kesampian budian bekal eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Terus tak terus eka polong ben Kanjeng Nabi. Terus oki apa melarat? Ya tak nyambung buk. Aja repot dinarik kak. Terus eka polong Kanjeng Nabi aning minta soki. Adoknya dok tibi. Hah? Kumikil. Pon, teti mun pemelarat pasabar panida Siti. Senomor 2, mun sampian pasoki tore panida Siti Khotijah palamba banjak tiratir mun soki ini serta tanggana semelarat dua. Jelas? Apa?
Eh. Takolok glowing. Jamak tau glowing ka gila. Bon, teti mo ni pasoki. Tori infak, tori cerek hadirin. Tori tunya ni kekiba mate. Bisa tunya ikiba mate. Bisa kalau bencara infak kaki. Saya tak bisa ni katunya ikiba ka kuburan. Mun ikiba mate bisa. Cara nak sodako. Serah Siti Khotijah tunya nata ada untuk perjalanan agama Islam hadirin. Mun melarat nintu Siti Fatimah. Mun pasoki nintu Siti Khotijah. Jelas? Selamat tak selamat mun senikah? Dua nikah. Martelok. Seno martelok pasera orang bidik sampurna. Anu ki, sapa orang bagi sampai kerja. Kayaknya saya berdepan nih ki. Jadi biar nih maklum boleh beda online ada ki. Seno martelok, saya orang bidik sampurna gak dinto. Maryam binta Imron. Saya Maryam binta Imron. Reng sepona Nabi Isa hadirin. Orang bini bujang. Iffah aja ke kehormatan. Tak toman along polongan benreng lake. Tak toman ada kandaan benoreng lake. Tak toman keluaran ke tibi. Nang harupa masjid hadirin. Tak toman keluar. Tak toman ningalereng lake. Tak toman ngali bi orang lake. Tak war keluar dari harupa masjid dari pak imaman. Nang edalum. Soce reng bini soce tak toman ala maksiat sama sekali. Allah makun malaikat. Serepo tabuung Maryam dia. Malaikat. Serepo ku tak pah ngandung hadirin. Siti Maryam bermunajat. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apal mun fayakun to. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Walam yamsasni bashar, sementara saya tidak pernah berlaki. Mak ngandung pangeran cek dengan gula tak toman Allah. Dak remah jawabannya. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Mun Allah kasokan, tak usah sebab. Mun Allah langsung kun, fayakun. Mun manusia parlo sebab. Mun tro beres arjeng, kau tu nginum. Mun tro beres lapar, kau tu ngakan. Mun tro andi anak, kau tu alake. Ini kan manusia. Makanya ngaku cimat ni kata sirik kak. Kasa sebab. Waja'alna likulli syai'in sababa. Fa'atba'a sababa. Ngaku cimat. Tak sirik sepenting sampean tak percaya ke cimat. Percaya ke Allah. Kulaban sampean tak percaya ke selain Allah. Cimat andi kekuatan pada ben aing ni kehadirin. Aing tak bisa maberes arjeng sama beres arjeng ni ke Allah. Aing cuma sebagai syarat. Maka dengan ku cimat ni kata apa-apa. Punten tak syirik. Selama panjenengan kak dinto percaya na ke Allah. Keng mun percaya ke cimat hadirin. Tak usah cimat kak. Mun pangan ku cimat syirik. Maka ingin numpot drek syirik kak. Jelas? Hei, entar ke pujuk, entar ke kuburan. Sampian ngangkat tanang di atas kuburan pun tak syirik hadirin. Sepenting tuana Allahumma. Allahumma ni keadu Allah. Napun Allahumma sampian sekeluar di lesan nah. Napa boleh koro di atas kuburan. Maka pah adua masuk dalam kuburan tak syirik hadirin. Jelas? Jelas? Sepenting Allah. Maka aku leban sampian. Mun sambungan ke Allah. Punten cimat nah. Pecah kerotolesan. Kuan di kekuatan. Mak yang kui sebab kalaban sebab acimatan bi Allah ibri kekuatan kalaban sebab nginum bi Allah beres arjeng Allah kapi hadirin makhluk ni kata dek pana-pana jelas makanya seandi sapu biru angkui kak angkui kencak percaya juga cimat Allah sabri kekuatan cimat ambian dek pana-pana pada ben aing ada pana-pana Allah sabri kekuatan bisa beres arjeng hadirin seandi akek angkui kak tak penapa. Cak percaya ke akek Allah sabri kekuatan hadirin jelas napa boleh karuni kini maki pada bentelor angkui mun tanya ki orang betul apa je kak harinya mana betul pecah deui cong gua mun tak percaya suruh ke aden dan naga aden nak mun tak pintas mengece cek je go jelas syirik ni ka percaya selain Allah hadirin kulaban sampean tak teman percaya selain Allah kulaban sampean abolin apa kun ke Allah jelas dan kulaban sampean tak teman minta ke pujuk
kula ban sampean minta ke Allah. Cuman kula ban sampean atau wasul. Mun sampean ke pujuk, kula pasoki aki pujuk, ya sirik mun senikah. Keng mun Allahumma kak napa boleh yatas, makin masuk ke dalam tak apa-apa pian. Jelas. Wis mayu mulai. Namun lah jelas. Korang mayu. Iya mayu mun korang. Pon, Siti Maryam, orang bini saya jaga abang tibi dari maksiat ki. Si nomor 4 saya terakhir. Ayo wis merempak benih terakhir. Nunggu terakhir lopot. Nomor 4 saya terakhir hadirin. Perhatikan. Maryam binta Muzahim. Serah Maryam binta Muzahim. Binina Fir'aun laknatullah. Ada. Apa? Kok lagar muntak ngin nama lopotan buklakan. Nomor 4 terakhir Asyah binta Muzahim. Saya Asyah binta Muzahim bini na Fir'aun, orang bini andi laki na paling cuba makhluk hadirin. Tak kira beda orang selebih cuba dari Fir'aun. Keng Siti Asyah kak dinto saper luar biasa. Napa artinya? Le ale, tang le ale sini bini mun sampian bujang kita alake. Ninte Siti Asyah, ninte Siti Maryam le. Jaga calong pelongan benreng laki. Campo areng perengan bareng laki jelas lek ngeding lagi. Tang le ale aja kita laki je lah. Campo apun tilpunan benreng laki. Cabur leburan benreng laki. Mun bedereng laki ngucak lebur ka sampian. Cek laje ni lek cukup jawab mun sampian lebur ka kula ka penta karing tua. Tak usah pun tilpunan, tak usah minta video callan, tak usah minta temun-temun. Mun lebur kan kok penta ka tangring tua. Jelas. Tang le ale ngeding aki sebab jelas lek. Ro penta mun ero minta pah minta ongku aja yang laki keng libur ongku kakakele keng mun esoro minta pah banyak alasan kau kini gelule kau kita alaku le pret ndak ikalakal kaki jele tahu salah jeni le reng laki tahu salah jeni paling ucak libur soro penta kering tuan mun libur penta keng mun tak gelem kocak percuma tika alajar lamun tika tak kok tak kelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem labu cek sengko na bengtika kiu ego le senga tang le ale je kita alake tengat tele ki senga mesen dah gula, sepenting gula ada pak makin zaman ni hadirin tak berdeban zaman lambek mun pada kasus pemerkosaan itu di Jakarta, lambek mun pada kasus kehilangan pembunuhan ni ke Kalimantan, tapi akhir-akhir ini kita lihat Ekalis kemarin beberapa waktu yang lalu terjadi di Sokobenah ring bini elang tak ketemu sampai makin hadirin, hati-hati saya nggak sampean pakai pelak sepeda antang alik sejang bujang. Cek ampo ada sepedaan ketibik mun jauh le, minta ater kata tanah, minta ater kering tuana. Pah ngocak nje masaran pakong le aman selanya lah benireng pakong le orang luar keng lanya lah pakong hati-hati hadirin kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku tapi karena adanya kesempatan waspadalah dengan tele alik sedang bujang je saya nggak cenda mun bereng laki ngucak lebur tahu salah je ni le kebala penta kering tua kak penta mun siap minta berarti lebur orang kule. Mungkin kita cakap buntil punana video callan, cenda ikan lakal, reng laki je nakal kapi kecuali engkau. Ongguan. Onjak kiai boleh tu kau gening belut. Alak kong kiai. Cak jabar jajelek, ngeding lek ya. Canda ya cak buntil punan alake boy hadirin ongguan alake boy lebih aman alake paling cetak nemu na mayu alake kolek mayu ongguan canda kalakal oh aja le bu bahaya ya ongguan deh
Kula ngocak dari hati dia. Ongguan. Makin semana bahaya kak bahaya ya Allah. Alak ke boy, alak ke lebih aman hadirin. Tengah teh. Jorok norok ke? Ada kok para ulia janda mulai dari jana. Jadi mun bujang, ninta sera, ninta siti, Maryam. Petiring bini saja ge. Lambak berdebu al bintu fis sunduk wal khabar fis suk. Reng bini jen tak keluaran di maroma jen ikarasan je bagus le. Tin je keluaran. Mun le bejena pebecek sampean ni laki na sampean bekal becek budian hadirin. Pebecek. Jelas je mun sandi laki ja amin tak kira laki boleh pak. Utu pak kare ngapa dina diki amin. Sejang bujang je le amin kan te laki sandi laki amin ego. Dan gula dan gula ni kalambak buk dan gula ni kalambak saya bini ya minta reng bini ni ku bedenda reng bini cok sampai petong kali ya Allah minta itolak minta boleh itolak boleh minta boleh itolak minta boleh itolak sampai petong kali terakhir petong kali apa kalan gula apa kalan minta burung kia njajang gula pakai genteng gelung kome Lambak tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 buk. Ya siapa senda ka hulil buk. Cak hulil ni ka anang ring tani. Anang ring melarat tadi dia apa? Pagi ingat dia ke bedon. Ada ring endak lambak. Senda si situng sampai kabin makin. Mangkana gula makin bunyi keng tak apa dia bunyi boleh. Keng ingat kanik bini senda lambak ada ring endak ke tibik je guna. Tak teti saya tina agina buk gula. Aku semakin cinta. Ongguan ada ring oning kan ke bini gula berde TikTok ru ya ngai pangkalan lu berde no Palestina ru kan ada ring ya Allah makin kan nampo gula bagaja ni batabori yang kuru rabi yang ku tak teti gula buk gula makin lagi dengan kanda bina agak le agak dekenya ku piape nabi kakek Ya Allah. Makanya sampean kor lebih bagus. Mun bedereng lagi minta umpama melarat, umpama tak andi tinale terima kor lebih bagus kor le santre. Ongguan. Bini kula ni kan terima huli lambak tadi andi apa sekali bu. Kula ni ke Roma tak andi. Bapak kula benembu avesa. Bapak kula nikah atelak kula ki keni. Tandi tretan. Teti kula nikah anak sebatang kera. Hah? Iya anak sebatang kera. Abesa. Bapak gula melarat, embuk gula melarat. Pada tanding Roma hadirin. Roma ki ngampung ke rumah naring tuan. Bapak gula ni pandai telag benembuk dan gula. Berangkat dek ke Pontianak. Embuk dan gula keluarga boleh pah nuruk keluarga dek ke balik papan. Gula sebab ponduk. Tak le mulai di ponduk. Mulai ada macam ada apa-apa ni. Mulai ada. Gula ada sengirim ponduk hadirin. Gula kapan tandi saya akan mulai di ponduk. Nyari tangan kata tangke. Ring sepoten gula sebini, sedepak umur di bading ro. Kasakapan andi obeng ekerem jeraki. Nyari otakan kata tangke gula. Bapak ka Pontianak embuk nuruk keluarga anak. Gula nangi ponduk. Makanya gula ni kacang ring kokop, kayak tabu, kayak cetak, tampun minyak pote. Nuruk bapak itu namangkat, nuruk embuk alagi boleh. Montuk 2011. Malarat gula saya akan ada andi hadirin. Pah minta ring bini cak lebih jana bini bu. Minta ring bini, ya lam ke situ ngada ring enda. Baru melas lambak gula ada enda sangat ya Allah. Saya norok kaki pentong bandi kau kemarin kaki. 2015, alhamdulillah. Nek bini ni ka makin makana nek bini ni ka minta anak apa gula mun ya labi gula beri. Ingat kalau buat saya kibar melas ya Allah. Nikah pelajaran lek kesampian. Cak ampu atuk pita kireng lake, korla santre, korla soleh, mon kro masalah tunya cak kira pikiran, nemui jalan deki bi Allah.
Kuri lambak sa abi ni tak andi apa sekali Roma tak andi sepeda situng o tangan. Mangken alhamdulillah sepora tahdus bin nikmah. Roma andi telok gula mangken. Situng kendengin si 2-0. Bola berde sing ngeneng ayo. Maka saya nggak katang le aja, saya nggak le. Kau lereng laki gus bagus minta, kau lah santre, kau lah laga bagus. Tak usah mikir masalah tunya, bener. Tapi jak repot de pakung, dia bah ngocak orang. Jak mun karak suruh guring, mun kopi suruh toto, jak mun melarat tidak celing, kau mun soki kapi ngakoh ego. Sing agem le kakin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mun takdir melarat ninte sera? Mesti Fatimah. Mun pasoki ninte sera? Mun sampian kita alake ninte sera? Mun sampian andi lake ninte sera? Siti Asia. Ki kurang coba apa Fir'aun? Sabar Siti Asia. Lagian sampian tak cocok, jeka aja bu. Siapa ngal aporoban lagi nak kakinya? Jaga aja. Umpama apa? Tak titi jodoh. Noro aturan hadirin. Noro aturan. Orang bini ni kamu atelak ban selake. Ni kebeda iddah. Bener. Dalam masa iddah ni kebeda peraturan-peraturan sekutu ekalaku hadirin. Ketika orang bini kadin tu mengalami iddah pertama tak oleh keluar dari Roma. Si Roma ni ke tempat sampean itelak. Secara hukum syariat. Sampean norok lagi nah, itelak ekon lagi nah. Maka sampean tak oleh keluar di rumah lagi nih. Kini secara syariat. Mun bahasa hukum le. Tapi ini kan tu kan pahburu ke bungkon. Kenapa? Karena telak roj'i gak dinto fi hukmi zaujiyah hadirin. Saya kutu keluar bini sampean lagi, ini kutu keluar sampean kutu pak gunung Roma. Ini kemana bahas hukum le. Oh tapi keluar sampean bisa lagi kutu sini tempat. Kenapa? Karena telak roj'i, reng bini dalam telak roj'i itu fi hukmi zaujiyah. Sampean masih berstatus istri orang meskipun sampean ben selaki ampun telak. Buktena mun sampean mati selaki oleh warisan bisa gina meskipun telak. Karena sampean iki telak be insuronya mana. Jadi sampean mun telak roji, sampean ni ke beni tak andik laki, ki andik laki buk. Makanya sampean ni ka SMS-an ben orang haram, amun temun ben orang haram, ada bedak sampean entek gelu sini gelu. Jelas? Jelas? Mun selake mate, dadeki tak oleh anyak minyak, tak oleh ngaku senika. Keng mun sampean selake telak tak pate, keng telak situng. Sampean ke fi hukmi zauji ki pakun bini na laki. Nah meskipun sampean la telak, buktena sampean ki bini nah. Mun selake tro abulia ke sampean, tahu sa akad, cukup rujuk le, malam mencelep ke tibi kok. Engkau tro abulia boleh saja. Langsung tetilake, nah tak usah akad. Telak 2 tak usah akad cukup rujuk. Makanya sampean dalam permasalahan iddah ni kata ngate hadirin. Benih kapan telak kok bebas. Ngupload status kipas-kipas mencari angin. Duduk di kursi lampunya terang. Cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirangnya kok. Tak boleh keluar kecuali boleh keluar kalau ada darurat kata ulama. Atau ada hajat yang mendesak. Ni ke bisa deki. Keng mun tak sini ke tak oleh hadirin, tak oleh. Mun iddah wafat nanti ihdad. Pas sampean ni ke baktona berapa? 4 asyhurin wa asra. 4 bulan 10 hari. Mun sampean telak biasa berapa iddana? 3 bulan, benih 3 bulan, 3 socian, salah satu kuru, 3 socian. Selama 3 socian sampean tak oleh keluaran. Sampean ni ke dentek geluh. Kenapa? Takut selaki ki abelia boleh. Selama 3 socian sampean fi hukmi zaujiyah. Ni ke telak roj'inya mana? Mula lepas dari 3 socian, ni ke nyaman telak beinsuro. Jadi sampean mula mari 3 socian bi selaki beguntai beli ni ke pas terjadi telak beinnya mana? Ketika telak bein ni ke selaki mun abelia boleh nangkin akad boleh. Karena ampun lewat dari masa tenggang. Keng mun ki masa tenggang, beda masa aktif, beda masa tenggang yu. Paham? Ayo mulai. Lecak gila nak kok. Lesok. Korang yang ngonceng boleh bu. Mun selaki sedek, cak ada bedak, wajib ihdad cak keluar Roma.
Cak om sampai 4 bulan 10. Jelas ki? Dan tek gelu dan tek ambo jangan gelak rupa glowing. Lebih makin kejak bedak tak mun lambat bedak karo bedak pipa. Datang pol Ya bebas. Ya tina apa je bunyi tajwid pun tak jaga macam FIFA tak ada iya. Ada apa mengocak pipa aja tak betal kau duduk dia kata. FIFA. Mari bedak FIFA. Pah datang bedak yen. Panjang kui pah lotak ben monero. Mangken nyaman kak. Mangken neko bedak MS Glow. MS Glow ni kehadirin nanja lo alotak pote keng larang. Beda krim pagi, beda krim siang, beda krim malam. Mun meleben lulur dah 2 juta. Kau salah kena beda bacaan na dinang re. Istri glowing, suami kering eko. Keng pote, salah pote terak ngetirap lecen. Lalak ni ke ngelosot ke bebel. Mangkana bini kula tak meliaki huk. Polan lecen. Takut kula panyium tak belecar. Wan, kula hadirin nikah acara haul. Sempak kaya iki. Kula tak perlu bahas nikah. Sesete 2 nikah. Muhammad Nasib bin Rafi ke Abdul Karim bin Siraj. Kenapa kula minta bahas nikah? Nikah jelas selamat nikah. Amin goyu. Makanya kula bergelar tak usah bahas. Kula sering berdepan iman-kaman. Tanda nak orang selamat ni kata yang ngalih. Mun ketika sete beda orang ngodik satu akhir ni kekeng selamat hadirin. Makanya saya ngak atu akhir yang mati saya ngak cambu maki bila. Siap? Ngahole keluarga sampun sete saya ngak cambu maki bila. Jelas? Ngahole yang mati ni ke cambu maki bila. Mau tanya mana dalilnya? Apa dalilnya? Ongguan, gue lagi buru pengajian situ ngak bahas dalil haul hadirin. Di pengajian saya juana gue lagi buru bahas tentang masalah dalilnya haul. Bagaimana Siti Aisyah bercerita Nabi Muhammad setiap 1 tahun dari wafatnya Siti Khadijah kana yukthiru dzikraha wa rubama dhabaha asyata fayuqatti'uha a'dha'an wa yub'ithuha li sadaqaiki Khadijah. Nabi Muhammad setiap setahun dari wafatnya Siti Khadijah nyambli embi eki terakhir ke ketangke. Nikah hadis sahih Bukhari hadirin. Jadi mau tanya dalil banyak. Saya cambu tu aki bang sepo sampun seteri. Jadi makanya kulit tak perlu bahas nikah. Nikah jelas selamat nikah. Amin. Amin. Kanjeng Nabi tibik semakon irhamu mautakum biddu'a awis sadaqah. Dua aki sedekah. Pan sedekah selamat. Ternyata sedekah ini kan hadis lain ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Tak aku akan neraka meskipun kelaban sesebek kurma. Sedekah sesebek kurma bisa tidak dengan neraka. Mun pah berkat kejutaan abing sebek kiri. Maka benih karo celep kumikil 2 ni makin gede. Cambu tu aki, cambu holeh buk. Ki. Masalah beda tak kesokan, hol ampun tak usah ngehole pula tak kesokan tak apa. Kula ben sampean tak usah ada kan orang selok kesokan. Saya ngehole masuk swarga. Saya tak ngehole pada masuk swarga. Saya tak masuk swarga, saya tak abejeng loh. Jelas? Pon pada swarga saya ngehole swarga, saya tak ngehole swarga. Tak usah atau karan. Kesokan ngehole jatuh yang ngehole tak kesokan, dia tak usah ngehole. Sepenting saya ngehole tak usah acak kocak. Bener? Yes, maju boleh. Orang apa nih sekorang jago mulia malam pon sekadin toh nyun seborah sampai kerja tak langkong bergelar kaki khudh masofa wadak makadar tikal jak kerja buang saya pada pak menter titik ilmu manfaat menter itu ora lialik sejang bujang kayak gelar lagi. Kaya tinggal sedang bujang je, saya ngak kaya lek, kaya ini serga sampian gule sampian serogi, mun selaki juga ada rogi no jole, kaki je sebagai rogi, saya ngate, tahu sabur liburan Surabenta lek, Surabenta, agabin, pon, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi, buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian, dong.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilan li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bisababihim khususan ila hadratil marhum Abdul Karim bin Siraj wa ila Muhammad Nasib bin Rafiq wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima wa ila jami'i man intasaba ilaihima 'indal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. La tu'adzibhum wa adkhilhumul jannah ma'al anbiya. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi hasanatihim wa in kanu musii'in fatajawaz an sayyi'atihim waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna fika kallahum minan niran wa atqal lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam سلمنا والموس بالنبي خير وبأم المؤمنين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.